macam ada mindset yang walaupun sakit, tapi walaupun sakit terbaring, tapi selagi jari ini masih boleh bekerja, I kerja. So benda tu macam it's not good lah sebenarnya. But nak bagi tahu yang wow, I pernah. Dan ada seorang ni pun juga pernah cakap lah, in order to achieve your goals jugalah dia cakap you kena kerja sampai rasa nak mati. Kena kerja sampai penat nak mati, tapi you tak mati lagi. Selagi you tak mati, you boleh kerja je. Kan? So benda tu aku ingat lah. But tak adalah sampai tahap macam tu. I mean ada that kind of mindset dulu. Sebab dulu macam banyak gila cita-cita nak kejar. Dulu kan, a few years ago lah. Tapi bila dah macam capai, macam okay, I achieve my target, you are my benchmark, so that's it. Okay, I've put a full stop lah. It's not like 100% full stop, but I need to give myself a little bit space supaya I tak terlalu burden sangat lah. Kita dah carry the burden, but kita kena take a moment untuk macam tarik handbrake sikit. So bila dah tarik handbrake tu macam lega lah. Bukanlah lega, dia rasa macam okay, kita boleh orang kata apa, refocus back apa yang kita nak. Lepas tu list out balik goal kita. Okay, satu-satu kita go through, kita list down, and then kita boleh lah, masa kita ada clear direction lah for what's next I want to achieve.